Unaweza ukaendelea mpaka Ufunuo. Ariko sico tugendereye. Lakini si ambaye tunaendelea. Tunashaka kubabwira ko Yesu ari umara inyota zose zibaho kwisi. Tunataka kuambia Yesu ndiye umaliza kiu yote ya dunia. Kubera ko twasezeranye. Kwa maana tumeagana. Abafaransa bajya bavuga ngo sito di osito fe. Wanasema ukisema jambo lazima ufanye. Tusheri tulitimize. Bwana wetu asifiwe. Amen. Kino gice cya mbere cya kane sura ya 4 guhera ku murongo wa mbere kuanzia mstari wa kwanza. Turasaba umuntu uzi gusoma. Tutamsii mtu anayejua kusoma. Hiyo modern ntimuyimenyereye. Maybe hiyo ariko niyo tugiye gukoresha. Lakini mtindo huo ndio tutakaotumia. Ufite Biblia. Mtu ambaye ana Biblia ntakoreshe telefone. Asitumie simu. Ziko zibamo. Najua zimo. Ariko nafate Biblia umuntu uzi kusoma neza. Lakini achukue Biblia mtu anayejua kusoma Biblia vizuri. Itumara tuvuge umurongo ku wundi. Alafu tuweze kuzungumza mstari kwa mstari. Naho dusoreza. Tutatamatisha hapa. Banku curanga bukeya. Atari yitegura. Curanga. Piga kidogo kabla anajiandaa. Bakora yongoni balikizi washulike. Paulo na Sila yaho mukishwe ko balikizi mwevuga. Mungu wa higulu panda milima. Bana bashweka magulu n'amaboko. Bana babika yaho mwibanda batahuluke. Irabagende manimba bana babika yaho mwibanda batahuluke. Irabagende ikabasa munani za bushigi balikizi yimba banayumvirwa amalayika n'abayisiraeli. Atukuzwe Imana ibarwe cyane. Asifiwe Yesu wa Nazareti. Tumpe Bwana. Haleluya. Haleluya. Curanga. Piga. Umuntu umwe nasenga Imana. Mmoja aombe Mungu. Umuntu umwe nasenga Imana. Mmoja aombe Mungu. Tausa nawe, taugereranywa nawe. Haleluya. Tauvuga nkawe witwa nyir'ububasha. Ushobora byose Mana nawe.
ijambo ryawe ni imbaraga, ijambo ryawe ni ingomezi. Mu izina rya Yesu Kristo. Mana, reka rize ari imbaraga zo kubasha guhindura imitima inaniwe, icitse intege, yasubiye inyuma. Mwami Mana yacu, byiringiro bizima, mugaragu wawe umwuzuza imbaraga, umushoboze kugira ngo uyu mugoroba wa none ubu mugoroba udasanzwe, ubu mugoroba wo kukubona, ubu mugoroba wo kukumva, ubu mugoroba Mwami Yesu wo gukora imirimo n'ibitangaza binyuze mu ijambo ryawe. Bibiri zivuga ngo umugaragu wawe Yohana arabivuga neza ngo nijwi ry'urangura mu butayu ngo nimugorore inzira z'Uwiteka. Reka ijambo ryawe rize riduhanira gukiranuka Mana, bwiza bwawe no gukiranuka kwawe ari biso bigaragara. Asante kuko Mana ukomeza kubana natwe muri byose mu izina rya Yesu, amen. Wa muntu nahere ku bice bine umurongo wa mbere, anzie sura ya 4 mstari wa kwanza. Wasome mu izina rya Yesu Kristo. Nuko Umwami Yesu amenya yuko abafarisayo bumvishe ko yigisha kandi abatiza benshi arusha Yohana. Rekera aho ngaho, Chia hapo. ubwo yino urakomeza tufatanye, ariko uzajya uhaguruka ngukeneye hano naguhaye kuambatana. Umwami Yesu, Mfalme Yesu, abantu bamenye ko abatiza benshi kuruta Yohana. watu wakajua anabatiza wengi kuliko Yohana. Si Yesu wabatiza gubwiwe, Si Yesu alikuwa anabatiza pekee, ahubwo nabigishwa bibi, bali ni wanafunzi wake. nico cyatumye agenda tout simplement. Ndiyo maana imemfanya aende peke yake. Uzi impamvu yatumye agenda? Unajua kwa nini imemfanya aende? Ngo yanze ko abigishwa ba Yohana Amekataa ili wanafunzi wa Yohana batangira gusana bamwikomye kubera ko yabarushije 6. eti wasije kunungunika kwa sababu ameweza kuwazidi success. Nico cyatumye haguruka. Hicho ndicho kimfanya asimame. Aravuga ngo kubera ko abantu basakusha, Akasema kwa sababu watu wamenungumunika, bakavuga ngo nitwije ubatiza kuruta Yohana, na kusema mimi ndiye nabatiza kuliko Yohana, kandi ni Yohana umubatiza, na ni Yohana mbatizaji, ntabwo ari Yohana w'intumwa, si Yohana mtume, ni mwene Zakaria, ni yule kijana ya Zakaria. ba Zakaria muri Bibiliya bagera kuri 30. Zakaria katika Biblia na wanafika 30. Ariko ni Zakaria se wa Yohana umubatiza, Lakini huyu ni Zakaria babake na Yohana mbatizaji. wagiye gutamba ibitambo, Alipoenda kutoa dhabihu, kuko tombora yari mugezeho, kwa maana walikuwa wamefanya mchezo ikamchukua. Umuntu yatambaga rimwe cyangwa kabiri mu mwaka. Mtu alikuwa anaenda kutoa dhabihu mara moja ama mbili kwa mwaka. Kubera ko atarafite umwana, Kwa sababu hakuwa na mtoto, agahora yibusa Imana, alikuwa anaendelea kumkumbusha Mungu. ariko umunsi Imana yamubwiye ko imuhaye umwana w'umuhungu, Lakini siku Mungu akamwambia nimekupa mtoto kijana, yarashidikanije, ameweza kutokubali. atekereza ko umugore ashaje Elizabeth. Akadhania mke wake amezeeka Elizabeth. Abrahamu yarashidikanije, Ibrahimu pia ameweza kutokubali. Sara waraseka, Sara pia akacheka. ariko Maria, Lakini Maria, umukobwa utari ufite umugabo, mke ambaye binti hakuwa na mume, aravuga ngo bimbere gutyo kuko umwami abivuze. akasema hiwe hivyo kama vile mfalme amesema. Hari igisezerano ryakirwa n'abantu batoya, Kuna vile agano inakubaliwa na wale walio wadogo, abatekereze kuba ugize iminsi mu rusengero bataryakiriye, waliofikiria wamemaliza siku nyingi hekaluni bila kulipokea. n'uyu Zakaria. Huyu ndiye Zakaria. Ngo ashidikanije, Asipokubali, Imana iravuga ngo uzamubyara, Mungu akasema utamzaa, ariko uzamubyara urikirage, lakini utamzaa ukiwa wewe huongei, udashobora kuvuga. huwezi kuongea. Reka sabe bano bantu gutyo, Chani abantu bishaza, watu ambao wanaketisha, mutubabarire, tuyaradhi izi ntebe z'imbere muzireke. viti hizi za mbele wacheni tafadhali. Waje kurwanira umwanya mwiza mu rusengero, Hakuna yule amekuja kupigania abaza nyuma mu bishazi yo, watakao kuja nyuma wakatishe aha huko. muhareke. Hapa wacheni hapa, N'intebe iri gutyo muyireke, na kiti kilichoko bure wacheni ni hivyo. isaha imwe amategeko yanje akarangira, Saa moja sheria zangu zinaisha. Imana ibaha umugisha. Mungu Hari igihe awabariki. mubikora gutyo bikatera akaduruvayo, Saa zingine mnafanya hivyo inaleta kelele, ariko simba cyashye, lakini ni sijawakemea. igitekerezo nari ntanze, Hiyo ni wazo nimetoa, ariko igitekerezo cy'umuntu uhagaze hano n'itegeko. lakini ni sheria pia. Asifiwe sana, Amen. izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Jina la Bwana lipewe sifa. Yasohotse Ametoka bazi ko wakiwa wamejua, yahuye n'akaga ko gupfa, akiwa amepatana na jangwa la kufa,
ari asohoka atavuga, lakini akatoka akiwa haongei. ariko bamwitegereza, Lakini wakimwangalia bakabona ubwiza bw'Imana buri mu maso yiwe, wanaona utukufu wa Mungu upo masoni pake, bamenya ko nta kindi yabaye, wakajua hakuna kingine kilichofanyika kugeza byaye mpaka alipozaa. izina ry'umwana yararyanditse, Jina la mwana alikuwa ameliandika atarabasha kuvuga kabla hajaongea. uyu ni wese wa Yohana Umubatiza. Huyu ndiye babake na Yohana Mbatizaji, Niwe wabatije Yesu, ndiye alimbatiza Yesu, kandi babaye mu gihe kingana. na wameweza kuishi kwa nyakati ambayo inatoshana. Yesu yabaga i Galilaya, Yesu alikuwa anaishi Galilaya, Yohana Umubatiza akaba Yudaya, Yohana Mbatizaji alikuwa Yudaya, Kagasarani ni kama vile na Kasarani Kitengera. na Kitengela. Umwe akumva amakuru y'undi, Mmoja anasikia habari za mwenziwe. Yohana kumva ko ari umuhungu Yohana anasikia kuwa ni kijana wavutse mu buryo butizewe n'abantu, ambaye amezaliwa kwa namna ambayo haikubaliwi na watu, ariko butigeze bwitwa ikinyendaro, lakini haijawahi kuitwa ni mtoto wa kando. uwo mwana afite impuhwe, Huyo mtoto ana huruma, ngo afite ubwenge, ana akili, ngo afite ubushobozi, anayo uwezo, ngo kandi ntiyize, na hajasoma. ngo yigiye ku bibero bya nyina, Ameweza kusomea kwa miguu ya mamake, wamwibutsa amasezerano ya Isiraheli, alipokumbuka agano za ngo Israeli n'amateka banyuzemo, na hata historia walioipitia. ngo uwo mwana yo akuza igihagararo, Huo mwana akakuwa kwa kimo, akuza igihagararo, akaweza kukua kwa kandi kimo, agakuza n'ubwenge, na tena anakuwa kiakili, ngo kandi ari mu ibarizo rya se, na tena yuko kwenye kazi ya babake seremala. Alikuwa anafanya kazi ya useremala, alikuwa anafanya kazi ya useremala, ngo atuje, akiwa mtulia. Yesu akumva kwiga Yudaya, Yesu anasikia kuwa ngo Yudaya hari umuhungu uri mu butayu, kuna kijana yuko nyikani, ngo utajya urya ibyo kurya bikaranzwe n'abatetsi, ambaye hali chakula ambayo inapigwa na wale wapigaji, ajya ngo ubuki, hakuli, arya ubuki. Mwampinduye mikrofone, mujye mubyihutira kubikora, ico nico mwakora vuba. Asifiwe sana, amen. ngo yarya ubuki, Alikuwa anakula asali, bakarya n'inzige, alikuwa hata anakula nzige, nta myenda yagiraga, hakuwa na mavazi, ngo yambaraga uruhu rw'ingamiya, alikuwa anavaa ngozi ya ngamia, wagakenyeza n'umukandara urukomokaho, alikuwa anafunga hata na mkanda ambao inatokana na ngozi hiyo. naho yiberaga mu butayu. Hapo ndipo alikuwa anaishi nyikani. Ngovuga ngo nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri bugufi, Akasema tubuni kwa maana ufalme wa Mungu ukaribu. ngo rimwe na rimwe akanyuzamo, Mara kwa mara anapitisha, bakamanuka mu gisagara, anashuka huko bondeni, bakaza kwitegereza abantu azabatiza, anaenda kuangalia watu watakao areba imico yabo uko imeze, angalie tabia zao areba zikoje, uko bitwara, aone vile mwenendo wao. wakije mwigisha bitegereze, Alipoangalia kwa macho, atukuzwe. amen, ngo yarabikoraga, alikuwa anafanya hayo. Yesu akabyumva, Yesu anasikia, Yohana akabyumva, Yohana anasikia, ariko batarababona. lakini walikuwa kabla kuonana Randevu mu kibaya cha Yorodani, huko, randevu wakaenda kuonana katika huko bonde la Yordani. subira ucurangesha, Piga tena, ariko ucurange nyine kandi ufata ikirere mbere y'igi, tubizi ukorangiza. Uyu ni umututu urimo bandi bakomeretse, nitwe waziraga wahemucyo mwami shenyagorerwa, rero utaraza mu isi wari ufite ubwiza, wari uko bagushyize muri aba bantu, rero nawe ubwiza wuje impano y'Imana. Akamwambia Kristo, niwe wenyine wavuye mu ibarizo, ndiye mwenyewe aliyetoka kwenye useremani, asezera se, akaweza kumwaga babake, aramanuka kuri Yorodani, akashuka katika Yorodani. Ahageze, alipofika, Umwuka aramubwira ngo nzakuhereza umuntu uzakubatiza. Roho akamwambia nitakutumia atakaye kubatiza. Umwuka abwira Yohana umubatiza, Roho akamwambia Yohana Mbatizaji, muri iki kibaya, katika bonde hili uzabatiza umuntu udasanzwe, utaweza kumbatiza mtu si wa kawaida. Umwuka arabahuza, Roho akawaunganisha,
iyo abantu bahuye mu mwuka watu wakipatana kiroho baturana badahanye ibyanzo, wanaweza wakaishi pamoja na si majirani. iyo badahuje mu mwuka wasipoungana kiroho batandukana kandi basanga imbibi, wanaweza wakaachana na wakiwa majirani. umunyamasengesho muri Amerika, yule mwanamaombi wa Marekani ashobora kumenya muri Afrika, anaweza akamjua wa Afrika. kimwe n'umunywa umugi waho, moja wapo ya yule anayevuta nawe bangi yamenya uruhani Nairobi, naye pia anaweza akamjua anayevuta hapa Nairobi. Harunyabwenge bavuze, kuna mtaalamu aliyesema le mal se ligue avec le mal pour contrarier le bien. Uragishobora? Le mal se ligue avec le mal pour contrarier le bon. Ngo sekibi yihuza n'undi sekibi, anaweza akajiunga na mbaya ili wapiganishe kizuri. Yesu araza timbatiza. Yesu akaja nibatiza. Akasema hapana, la. Ndakubatiza kandi ndusha gukiranuka. Nitakubatizaje wewe ukiwa ni mwenye haki kuliko mimi? Handi Yesu yamubwiye. Hakuna pahali Yesu amemwambia. Usomye mu butumwa bwiza bwa Matayo. Ukisoma katika Matayo mtakatifu 13 guheraho. 13 kuanzia hapo. Ukagera hepfo bukeya. Ukishuka hapo chini. Yaravuze ngo mbatiza. Amesema nibatize kugira ngo usoze gukiranuka kw'Imana. Ili uweze kutimiza haki ya Mungu. Tumbatiza kwera ibyaha. Usinibatize kwa ajili ya dhambi. Ahubwo dusoze gukiranuka kw'Imana. Bali tutimize haki ya Mungu. Amazi yetu yabatizwamo. Maji tukibatizwa nukugira gusa ngo dusoze gukiranuka kw'Imana. Ili tuweze kutimiza haki ya Mungu. Ariko umuhungu watashe muri paradizo. Lakini kijana alienda paradiso. Yigeze abatizwa. Hakuwahi kubatizwa. Yigeze yigira n'umubatizo. Hakuwahi kujifunza ubatizo. Ikintu gusa yavuze. Kitu alichokisema. Yatahuye kuwa wabambanywe. Ametafakari yule ambaye wameweza kusulubishwa pamoja. Si mwenye dhambi. Yeziza karengane. Ameweza kudhihakiwa tu. Ambaye ndiye kujionyesha duniani. Ndipo alinyosha mikono. Atukuzwe. Asifiwe. Ngo ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Akasema mimi ni mwenye rehema na ni mwepesi kwenye moyo. Tupambana utukufu. Haleluya. Haleluya. Aindukira mugenzi we. Akamgeukia ndugu yake. Aramweti wafuye ubofuye. Akamwambia si ufe ulichokufa. Ukareka gufana n'umukirano. Wacha kufa pamoja na mwenye haki. Ko tuzizi ibyaha byacu. Mbona sisi tunadhihakiwa kwa dhambi zetu? Huyu nawe ni kazisi. Huyu anadhihakiwa kwa nini? Rata niko Abanyarwanda tuvuga. Wa huko Rwanda wanasema ko twabyita. Sijui wanaweza wakasemaje. Nugera ukifika uyu munsi ukifika agera mu bwami bwawe ukifika ufalme papa uzanyibuke unikumbuke. Yesu ntiyamubwiye ngo azaje mu bwami. Yesu akamwambia ataenda ufalme. Yaravuze ngo uyu munsi turarana mu paradiso. Amesema leo tutalala na wewe ufalme. Uwo muhungu ntiyabatijwe. Uwo kijana hajabatizwa. Yabatijwe mu mwuka ukumenya. Amebatizwa kwa roho ya kujua. Ijambo ry'Imana litubwira. Maana Biblia inasema ubwoko bwanje burimbuwe no kutamenya. Taifa langu linaangamizwa kwa kutoelewa. Suko batabyina. Si ati wachezi. Suko batandika maandiko. Si kwa sababu hawaandiki maandiko. Suko badahanura. Si kwa sababu hawatabiri. Suko batari ba bishop. Si kwa sababu si akina bishop. Batari ba apotre. Si kwa sababu si akina waombezi. Suko batabimenye. Ni kwa maana hawajui. Sifani za Yesu Mwokozi wetu. Umungu ntiyabatijwe. Huyo kijana hajabatizwa. Yatumye ni wayigezemo mbere. Ndiye alifika paradiso wa kwanza. Yesu yagiye mu kuzimu. Yesu aliingia kuzimuni. Amara iminsi 3. Akaimaliza siku 3. Akora operation. Akafanya operation souterraine yo mu kuzimu. Akafanya operation ya huko kuzimuni. Yambura Satani funguzo. Akamvua ibilisi funguo. Amusiga kumurara. Akamwacha hadharani. Azamurabera bose basinziye. Akawainua watakatifu wote waliosinzia. Azamukana na muri paradiso. Akapanda nao paradiso. Mu gitondo abo twari kumwe navuze ngo boy wale tulikuwa nao pa nimesema yandikiwe ordre de mission y'Imana. Ameweza kuandikiwa na Mungu mpango kazi mpango. Gucungura abari mu isi. Ili aweze kuwakomboa walioko duniani. Ushaka no gukiza cyari cyarazimiye. Kutafuta kile kilichokuwa kimepotea. Atukuzwe. Asifiwe. Niko Yesu yabwiye Abayuda. Ndipo Yesu akawaambia Wayahudi babonye atashe kwa Zakayo. Walipomuona akienda kwa Zakayo. Kari gafite ibibazo bibiri by'ingenzi. Alikuwa na matatizo mbili ya maana. Icyambere kwanza ngo yakoreraga abakoloni b'Abaroma. Alikuwa anatumikia wakoloni wa Warumi. Bakamwita umugambanyi teretere. Na walikuwa wanamuita mtu ambaye ni Chakabiri msaliti yes. Cha pili ngo yari yarigwirije umutungo. Alikuwa amejaza utajiri. Bituma abantu bose batuye ariko akamfanya watu wote waliobariki umutungo yari afite. Wakiwa na matatizo ya utajiri aliyokuwa nao. Ariko Yesu Musa yavuye Yerusalemu agiye ariko. Lakini Yesu alipomuonyesha akiwa Yeriko. Yavuze ko ari waza kulala. Amesema hapo ndipo ataenda kulala. Reka mbabwire abakozi b'Imana. Acha niwaambie watumishi wa Mungu. Ntabwo yabipanze gusa. Hakupanga pekee. Yari amaze gutahura umutima wa Zakayo. Alikuwa tayari
kuchunguza moyo wake. Umubatiza yigishije, Na hata siku Yohana amefunza, ni wa Yohana umubatiza yakijijwe, ndipo Yohana Mbatizaji ameokoka. Aravuga ngo uyu nguyu Yohana arimo avuga, Yohana alipokuwa akisema, uyu arimo avuga, uyavuga huyu aliyekuwa akizungumzia, hano eti siku atafika hapa, ni uzamusanganira bwa mbere, mimi ndiye nitamlaki wa kwanza. Yesu pale amenya ku mutima wa Zakayo wishujije, akajua moyo wa Zakayo umejuta, yagiye gusoza inshinga iri mu mutima, alienda kutimiza kile kilichoko moyoni mwake. Imana ndishobora kubusigura ngo yinjire muri wowe. Mungu hawezi kusukuma mlango ili aingie ndani yako. Yakwamisha serire, hawezi kufungua kiara kwa ya ibuye rya Katarena ngo yinjize, hawezi kupiga jiwe ili aweze kuingia. Yinjiye mu rusengero, siku aliingia hekaluni, asanga abantu bari bacuruza hanze, akapata watu wanafanya biashara nje. Babwirwa ubucuruzi ni amagendo, na hiyo biashara ilikuwa ni ya kando. Nukuvuga ngo, ni kumaanisha abatamzi wale makuhani bari barabwiye rubanda, walikuwa wamewaambia watu ko umuntu adashobora gukira, eti mtu hawezi kuokoka hatabaye igitambo kiva amaraso, bila kuwa na dhabihu ambayo inamwanga damu. Bigatuma umuntu yaturutse hose, na kamfanya mtu kutoka mbali, abaturutse kure, waliotoka mbali bashoboraga gushorera intama n'ihene, hawangeweza kutoa ushuru wa kondoo na mbuzi. Abatamzi wale makuhani bafata abahungu b'isoresore, wakachukua vijana babagira abakomisiyoneri, wakaweza kuwafanya commission. Batigiye cha Pasaka, wakati wa Pasaka, mujya mugura ihene zo gucuruza n'intama, muweze kununua mbuzi, muweze kufanya biashara, alafu muweze kufanya biashara. Watoka mbali waziuze hapo, wale watoka mbali wazinunue hapa. Bakazamura ibiciro cyane, walikuwa wanapandisha bei zaidi. Nimba amashilingi 5,000 ndio zaguraga ihene, kama mashilingi 5,000 ndio ilikuwa inanunua mbuzi, 7,000 sasa inakuwa 7,000. Bakavuga ngo nyuma y'icyumweru cha Pasaka, wanasema baada ya wiki ya Pasaka, ibya 2,000 zabagarukira, ile 2,000 itawarudilia. Baturaga amafaranga amwe gusa, walikuwa wanatoa pesa moja tu, amafaranga yitwa ngo na mashikeli, ambayo ilikuwa ni pesa ya shekeli. Bazanaga yabo, walikuwa wanaleta pesa yao, abatanzi bashiraho abahungu babafunjaye, wale wakaweka vijana ambao watakuwa na exchange pesa, kuwafasha muri cya cyumweru kimwe gusa Pasaka. Kwa hiyo wiki moja tu, ishiringi ni bari $100, shilingi kama ni $100, bagashira ku 150, wanaweka 150. Bakavuga bati nyuma y'icumweru ya 150 azatugarukira, wanasema baada ya wiki hiyo itaturudilia. Nivyo bakoraga, ni hayo walikuwa wakifanya, walikuwa wanatafuta soko. N'uyu munsi umuntu aribonye yarikora, na siku ya leo mtu akipata anaweza akafanya. Ndio Yesu yageze, ndipo Yesu alifika, ngo sanga yabaye park, akapata ameweza kuwa kama park. Le mijima de grand bétail, unapata intama ngo le belema de mouton, unasikia sasa kulia kwa ndama zinalia kabisa. Ibisheri ngo kachi le tentema de pièces de monnaie, unapata sasa pesa inalia hapo. Inume le rukulema de pigeon, unapata huwa pia zinaweza kulia hapo. Yesu alipofika, asanga lyabaye isoko, akapata imekuwa soko, azinga kagozi, akaweza kuchukua kamba, atoraguye aho ngaho, alikuwa amepata hapo. Reka nkubwire, wacha nikwambie, Imana yishingikiriza kuco ufite, Mungu ataanzia kwa ile uchanacho. Yabwiye Mose ngufite iki, amemwambia Musa una nini, aravuga ngufite inkoni, akasema mimi nina fimbo. Ndio yakoze ibitangaza, hiyo ndio imefanya maishara. Ngomeza araririmba, alafu ngomeza akaimba, ngo mu butwaro bw'Imana mu bubiko, akasema kwenye akiba ya Mungu, ngo tuzabona inkoni ya Mose, tutaona fimbo ya Musa, ngo tubona kase ya kindogowe, tutaweza kuona hata umuhumetso wa Dawidi, tutaona hata hiyo mkuki ya Daudi, faro z'Imana, na hata zile mashujaa wa Mungu zakoze ibitangaza, ambazo zimeweza kufanya maajabu. Yarakazinze, ameweza kuichukua kama hiyo. Wabisiraheli batekereza ko bahagaze hejuru, Wanaisraeli wakafikiria amesimama juu yao, ngo nk'umucamanza ugiye kubaciraho iteka, kama vile kuhani anayetaka kuwahukumu. Nta hene yaciye ikiziriko bongeye gufata, hawakuweza tena kuchukua mbuzi hapo, nta giceri caguye congeye gufatwa, hakuna hata coins ambayo imeanguka, bose barirutse, wote dore ndi kuruge. Akasema nipo mlangoni, ndakomanga na ninabisha, umuntu niyumva ijwi ryanjye, akisikia sauti yangu akankingurira, anifungulie, ndinjiramo, nitaingia ndani yake. Hariya yirukanye abantu, bali amekimbiza watu, umutima aradodoye, lakini moyoni anaboisha. Hari umunyabwenge wavuze, kuna mtaalamu aliyesema, ubushake bw'umuntu, akasema mapenzi ya mtu utashi wa mtu, ubushake bw'umuntu, utashi wa mtu ngo ni umutungo gatozi, hiyo ni utajiri wake, ngo Imana n'abantu badashobora kuvogera, ambao Mungu na watu hawezi wakaikutia hivi. Tuvuga tubikunde, ndio maana tunasema haikubaliki. Abantu bakaguha umuboro ntiwemere, watu wanakuambia usikii, kubera ko utari wabishaka, kwa sababu hujataka. Ubushake ni umutungo, kwa sababu ile ni yako, ni mapenzi. Imana yagukorera byose, Mungu anaweza kufanyia yote, atagukorera kila hawezi kukufanyia. Ngo ukize umutima utabishaka, ni kuweza kuponya moyo ambao utachana ni Imana, hicho ndicho kimemshinda Mungu. Yabikora wengine atafanya, ariko ntiyakorera umuntu ufite umutima udashaka, lakini hawezi kutumika ndani ya moyo.
ndakomanga, nipo mlangoni nabisha. Paguruka nzi ngo ndavuga bike. Kasimama nikijua nitasema machache. Ariko se wa mugani kindi cyumweru sumuzongera mu mpamagare sinaba ahandi. Wiki nyingine mtaniita. Mbabarire. Ni yarave. Some cha kabiri. Tusome hapo sura ya mlango mstari wa 2. Murongo wa 2. Yego. Icyakora Yesu bwe si we wabatizaga, aho twari twahavuze, ahubwo nabigishwa be. 3. Nico cyatumye ava i Yudaya agasubira i Galilaya. Hagarara aho ngaho, turavuga gusa Yudaya. Tutasema Yudaya. Yudaya yari kapitale y'ubwami 10 bwa Bisiraheli bw'amajepfo. Yudaya ilikuwa ni capital ya ufalme 10 ya Israeli ya kusini. Ariko hinduka iyo ntara yose, lakini ikaweza kubadilika mtaa wote. Yumva ko agomba kuhava, akasikia anafaa kutoka hapo, kuko ariho bari bamuvugiye ayo magambo. Kwa maana hapo ndipo alikuwa amemzungumzia maneno hayo. Niyo yari yabatirije, ndipo alikuwa amebatiza, ashaka kuhava, akatafuta kutoka. Ikakindi yakoze, hakuna kingine alichokifanya. Nuko yigishaga ubutumwa bwo kwihana. Ndio maana kwa sababu alikuwa anafunza injili ya kutubu, ubwami bw'Imana buri bugufi, na kusema ufalme wa Mungu ukaribu. Ja ku murongo wa 4. Nenda kwa mstari wa 4. Murongo wa 4 haravuze ngo yiyumvamo ko akwiriye kunyura i Samaria. Rekera gutyo, yiyumvamo ko agomba kunyura i Samaria. Alikuwa hana budi kupita Samaria. Hari inzira 3. Kuna njia 3. Hari inzira yanyuraga ahantu hitwa ngo ni Pere. Kuna pale alikuwa anaitwa Pere, yagombaga kunyura aho ngaho, angelipita hapo. Hari inzira yanyuraga hagati neza mu mudugudu, alikuwa anapita pia katikati mwa jiji. Hari inzira yanyuraga ku kivuko ku ngombe. Kulikuwa pia na njia ambayo inapitia huko kwenye bonde. Nubwo banenanaga Abayuda n'Abasamaria, hata kama walikuwa wanachukiana Wasamaria na Wayuda, aho ngaho barabyemererwa, lakini kupita hapo ilikuwa inakubalika. Yesu wari utarageza igihe cyo gukora. Yesu ambaye hakuwa na wakati wa kufanya. Muribukiye yatashe ubukwe bw'Ikana y'Galilaya yari kumwe na nyina. Mnakumbuka wakati amekuja kwa harusi ya Galilaya, alikuwa na mamake na babake. Yigeze butaha nk'umuntu nka Yesu, na hakukuja kama Yesu. Yabutashe nk'umuntu wo mu muryango, amekuja kama mtu wa jamii. Ndetse ngo yaragize imisi atari naho ngaho, na hata kwa siku nyingi alikuwa bila kwa hapo. Wahura n'abigishwa yananutse, akapatana na wanafunzi akiwa amekonda. Abigishwa babwira nyina ati nubwo gananutse ku mubiri ariko mu mwuka arakomeye. Wanafunzi mama akamwambia mama yake hata kama ni mnyonge huku mwilini lakini amenona huko mwilini. Nyina ngo yitegereze, mama alipoangalia abona divai igiye gushira mbere y'igihe, akaona divai ipo karibu kuisha. Kandi Abayuda banywaga divai by'ubusi iminsi 4, na Wayahudi wangelikunywa divai siku 4, angalau siku 4. Iyo yashiraga mbere y'ubwo, wakati ilikuwa inaisha mbele ya hapo, batekerezaga ko banyabanyije ubukwe bwagenze nabi. Walikuwa wanafikiria kwa harusi ijaenda sawa. Warebe mu kibindi, alipoangalia sasa mabalusini, abona iminsi 2 itari bushire, akaona siku 2 hazitaisha. Nibwo yaje aramubwira, ndipo alikuja akamwambia, akamwambia divai imesha. Arahinduka aravuga ngo se mubyeyi, akamwambia mama, bingu bitu bigendanye mu duti. Haya kwani unaingiliaje haya? Nyina ngo mama akasema la, ngwiza babwira ari byo mukora, atakaye waambia fanyeni hivyo. Nyina yari afite ubuhamya, mama alikuwa na ushuhuda, yumvishe Simeoni, amesikia Simeoni, yaravuze ngo nukuri kw'Imana, amesema ukweli wa Mungu. Simeoni si wasengeye Yesu, Simeoni si yeye amemuombea Yesu, abatambi basengeye Yesu, ni kwani waliomwombea Yesu. Aho umwuka aramubwiye ngo nashamuze nyina umwana, bali Roho akamwambia weza kuchukua mtoto huo. Abasanzwe bamaze kumushikiriza nyina, kwani walipompea mamake atangiye kumwaturaho, akaanza sasa kumtamkia maneno hayo. Urasezerera umugaragu wawe amahoro, akasema muage mtumishi wako kwa sababu waravuze ngo ntazapata arabona isi humure rya Israeli, kwa maana umesema hata kufa bila kuona faraja la Israeli. Atari koreka nkubwire wa mugore, lakini wacha nikwambie bibi huyu, ngo ndeka nkubwire, wacha nikwambie huyu nguyu azaba ikimenyetso kikirwaho nipaka, huyu atakuwa ishara ambayo inaleta mzozano. Ngo bamwe bazagwa, wamoja wataanguka, wabandi bazabyuka, wengine watafufuka, nawe lakini na wewe inkota zagucumita munda, lakini utaweza kudungwa tumboni. Ngo nyine horaga jana iryo sezerano, mamaka alikuwa anatembea na agano hilo, bakumva mabere arishisha, alikuwa anasikia matiti yanatikika. Ngo yamureba n'ubwenge budasanzwe afite, akimwangalia na akili ya ajabu aliyokuwa nayo, kibyo yamubwiye Simeoni, anakumbuka aliyomwambia Simeoni, ishara n'uruho rw'uwo mwana, alikuwa anakaa na huruma ya mtoto huyo, ariko akanda kichana kanyamuneza, lakini pia alikuwa anakaa na furaha na tabasamu. Cyo kimenyetso kigirwa n'impaka, hiyo ishara ambayo italeta mzozo zabaye kenshi, imekuwa mara nyingi, ntabwo mbivuga cyane.
Sitasema sana. Ariko hari umunsi umwe bavuze ngo natange umusoro. Lakini siku moja wakasema atoe ushuru. Wa musoro ntiwatangwaga n'umuntu wo hasi. Na hiyo ushuru haingelipwa na mtu wa chini. Mbere yuko mubwira bari bagiye impaka. Mbele ya mwambie walikuwa wameenda kwa mazozano. Bamwe baravuze ati umuntu. Wamoja walisema mtu umuhanuzi w'izaduka. Ni nabii wa uongo. Ikimenyimenye. Kitakacho dhihirisha. Tumugeregesha umusoro. Tumjaribu na kulipa ushuru. Watangwaga n'abami. Haikuwa inatolewa na wafalme. Abatambyi ntibawutangaga. Kwani hawangelitoa. N'abahanuzi ntibawutangaga. Na hata nabii hawangelitoa. Watangwaga na rubanda rwa giseseka. Ilikuwa inatolewa na wale wa chini chini. Tapaka ya chini. Wale wa chini. Abantu hasi. Wale wa chini. No ngo baje impaka. Alafu wakaanza kusema ati ni umwami. Wamoja wakasema ni mfalme. Ni umuhanuzi. Na ni nabii. Ni umutambyi. Na ni kwani. Abandi batisiwe. Wengine wakasema siye. Tupime. Tupime. Ariko baravuga bati ariwe tumupima. Wakasema tukipima aradutsinda. Atatushinda. Ejo bundi yarayatugaraguje agati. Ameweza kutushinda hapa. Uko bamubajije. Unajua vile wamemuuliza. Barabije tese. Wamuuliza je? Izo mbaraga za ukoresha. Nguvu hizo unazozitumia. Umezitoa wapi? Undarabaza ati Yohana mubatiza wizakoresha zikuye. Yohana mbatizaji zile anazozitumia anazitoa wapi? Birabagora. Barahamagara na mukanama kihuta. Akawaita kwenye kikao haraka. Wao wakaitana kikao. Kwa mkutano wa dharura. Kwa mkutano. Baraza barahuye batese. Wakasema je? Nituvuga ngo zimbaraga Yohana akoresha. Tukisema nguvu hizi Yohana anazozitumia. Ngo yazikuye ku Mana. Ametoa kwa Mungu. Aratubaza ngo tutamwemeye. Atatuuliza kwa nini hamjamkubali? Nituvuga nabwo ngo zavuye ku bantu. Tukisema zimetoka kwa watu. Kandi abantu bizera Yohana. Na watu wanamwamini Yohana. Nabo baradutera amabuye. Na wao wataturushia mawe. Tumubwire ngo ntitubizi. Tumwambie hatujui. Baraje bati ntabwo twabimenye. Wakakuja wakasema hatujui. Nao arababwira ngo nanje simba. Naye akawaambia siwaambii na mimi. Yari yarayababwiye abashwishwirije. Abanyarwanda tuvuga yabasezereye. Alikuwa amewaaga kabisa. Baravuga bati duhere kuri Petero. Wakasema tuanzie kwa Petro. Azi guhubuka vuba. Yeye ni mtu wa haraka haraka. Report haraka haraka yozekanavyo bila kukadiria. Ndagira ngo nikwiswahili kivuga. Nikaturukire gutyo ko nuko kifundika ariko nuko nguko nyine. Atukuzwe. Amen. Batese wowe n'umwigisha wawe mwatanga umusoro. Wakasema wewe na mwalimu mnatoa umusoro. Haba no gutekereza kutatangwa n'abami n'abatambyi n'abahanuzi ati twawutanga. Bila hata kufikiria inatolewa na watu wao. Akasema atatoa. Yesu atari kuimungu zamukizwa ni. Yesu akasema kijana huyu. Wewe umekubali. Watekereza ijuru n'isi. Akafikiria mbingu na aravuga ngo inyanja. Akasema bahari n'imisozi na hata milima. Niko Yobu yavuze. Ndivyo Ayubu akasema ukweli. Imana ngo yashimangishije imisozi. Mungu ameweza ikoresheje ikiganza. Akitumia mkono. Idafite nyundo. Bila kuwa na nyundo. Isafikirere nk'isasa kakeka. Na akaweza kuweka anga kama vile anaweza kuweka kungugu wisi. Na vile vumbi la dunia. Kubira mu ndengo. Akaweza kuiweka kwenye balasi. Ngiye gupima isi. Alipotaka kupima dunia. Ikoresha dekametere yitwa intambwe z'intoki. Akaweza kutumia vile kidole. Yesu aravuga ngo n'inyanja nizo waziremye. Yesu akasema hata bahari mimi ndio. Ngira batasi b'Abayuda. Akawaambia wale wachunguzi wa na Petero. Shuka pamoja na Petero. Ifi ya mbere mufata. Samaki ya kwanza mtakayochukua. Yasamure. Yifungue kidogo. Murakura mu musoro wa Petero n'uwanje. Mtatoa ushuru wangu na Petero. Ngira ngo nigeze kubwira abantu. Nimewahi kuambia watu. Ngo niyo transfer ya mbere y'amafaranga yabaye. Ndiyo transfer kwanza imefanya kufanyiwa ya pesa. Kandi itashobora guchargingwa. Na ambayo haiwezi kuchajiwa. Twebwe mu Rwanda ugiye koza 10,000. Sisi Rwanda ukitaka kutuma 10,000. Ukoza ngo urashaka ko mugeraho yose. Wanakuuliza unataka imifuke yote. Ongeraho 550. Weza kuongeza 550. Ariko Yesu ndawa mucharginga. Lakini Yesu huwezi ukamcharge. Fedha ni dhahabu ni wewe biremye. Fedha na dhahabu ndiye ameumba. Atukuzwe. Asifiwe. Ngo bafe gufata gusinda indabani ya mbere. Walipochukua tu ile samaki ya kwanza. Ya mbere. Ya kwanza. Wayasamure basangirwa amafaranga. Walipofungua wakapata ina pesa. Ambayo inatosha wawili. Mpaka zirashira. Wakaanza hiyo mazozano ikaisha. Ngo bari bavuze ngo nadatanga uyu musoro. Walikuwa wamesema asipotoa ushuru. Urabanya ko atari umwami. Tajua Yesu mfalme. Ahubwo baravuga ngo araruta abami. Watasema anawazidi wafalme. Araruta n'abatambyi. Araruta n'abahanuzi. Anawazidi nabii. Kuko muri abo bose nta waruta amafaranga. Kwa maana wote hakuna alienda kuvua samaki. Mpaka Simeoni yavuze ziba zirabaye. Yale mazozano Simeoni alisema ikakuja. Nzivuze nico cigisho cyonyine nataye. Tukisema inaweza ikawa kifunzo. Reka tugaruke ku murongo wa 5. Mstari wa 5. Haravuga ngo nukagera mu mudugudu w'Isamariya witwa Sukara. Yego. Bugufi bw'igikingi Yakobo yahaye umwana we Yosefu. Rekera gutyo. Isukara. Sukara. Sheme mu Gifaransa. Sukara. Shekemu mu Kinyarwanda. Sukara. Yesu naho yicaye. Yesu ni hapo aliketi. Kandi ico gisima hafi y'iryo riba. Na hicho kisima karibu na hiyo. Yesu yaragikeneye inkunga y'abantu. Yes. Ari we waremye amazi. Yesu alikuwa anangojea msaada wa watu na niye ameomba maji. Ngo apfa kwicara. Akakaa tu.
hariho amasezerano. Kulikuwa na agano. Umuntu wamubonye yari Yakobo. Mtu aliyemwona alikuwa Yakobo. Nta kintu Yesu yakoze kimpanuka. Hakuna Yesu kile alichokifanya cha kufanya tu. Cyo yavuga ngo nzabumbura kanwa k'imigani. Ndio maana alisema nitazifunga methali. Wale kukuremwa kw'isi. Kuanzia kwa kuumbwa kwa dunia. Yicaye kubera ko Yakobo amekaa kwa sababu Yakobo wa munsi yarose. Siku alipoota ngo abone urwego rumanutse ruvuye mu ijuru. Akaona ngazi imeteremka kutoka mbinguni. Umutwe muri hasi undi hejuru. Kichwa kimoja kiwa chini kingine juu. Ngo abona abamarayika bazamuka kandi bamanuka. Akaona malaika wakishuka na kupanda. Ni Yesu yabonaga. Ni Yesu alikuwa akimuona. Cyatumye abwira Nataniyeli. Ndio maana akamwambia Nataniyeli. Urabona abamarayika bazamuka ku mwana w'umuntu. Unaona malaika wakishuka kwa mwana wa Mungu. Bamumanukaho. Na wengine wakishuka. Nawe Yakobo yabibonye mu isezerano rya kera. Lakini Yakobo aliona kwenye agano la kale. Nataniyeli yagomba kubona mu isezerano rishya. Nataniyeli angeliona kwenye agano la kale. Yesu yaricaye kuri iryo riba. Kuwa Yesu amekaa kwa Yakobo mugambi Yakobo yabonye. Alikuwa ametimiza hiyo lengo la Yakobo. Yesu wa Nazareti. Haleluya. Haleluya. Nicho cyatumye yicara. Ndicho kimemfanya akae. Ngo Yakobo wamubonye. Ili Yakobo aliyemwona mu nzozi huko kwenye ndoto. Isezerano rya kera. Kwa agano la kale. Ashobora kwicara kuri irya riba yafukuri umwana wa Yosefu. Aweze kukaa kwenye kisima hicho alichokichimbia mwanawe Yosefu. Cha gatandatu. 6. Gatandatu. Kandi aho hari iriba rya Yakobo. Yego. Nuko Yesu ananijwe nuko yagenze cyane apfa kwicara kuri iryo riba hari kisaha 6. Komeza nimba kiri gatandatu. Kandi cyari gatandatu. Oya. Urakoze cyane. Aho twahavuze. Hapo ngo yafuye kwicara gusa. Amekaa tu. Uburasirazuba bwo hagati huko kwenye Mashariki ya Kati. Mashariki ya Kati. Mu Faransa bayita Moyen Orient. Mashariki ya Kati. Hari n'abayita Extreme Orient. Extreme Orient. Hari n'abandi bavuga Proche Orient. Iyo bavuga Orient ni raporo n'inyanja ya Mediterane. Wanasema kando ya ngiye muri science. Na imeingia ariko bari ku kanisa rimeze. Lakini hivyo Tirigira ikibura mwaka. Halina. Tirigira ishuri y'ishuke. Halina ile ya kufunza watoto. Tirigira primaire ya leta. Halina primary ya watoto. Haina private. Secondaire na university. Haina secondary na university. Tirigira masters na doctora. Haina masters pia na. Tuvanga abanyeshuri tunawachanganya wanafunzi vile walivyo. Nico kibazo gihari mwisi. Ni naco gituma amatorero yacu afite ibibazo. Na ndio maana matangazo yetu tuba tugira makundi tukigisha abantu bijanye n'imbaraga zo kwakira. Tungelikuwa na makundi ya kuwafunza watu na wanao uwezo wa kupokea vitu hivi. Kibazo gihari. Lakini tatizo lilo. Uri habe nubwo wabashaka nti wababona. Hata ukiwatafuta uwezi kuwaona. Dukunda igiterane cya rusange. Tunapenda mkutano wa wote. Ariko babwiye ngo ni seminari ntibaza. Lakini ukiwaambia ni seminar hawezi wakaja. Bakunda umuyumbu uvuye Nyangezi. Wanapenda muombezi kutoka Nyangezi. Ariko bahararukwina ahantu Kasarani. Lakini wanamzoea wa hapa Kasarani. Ndiyimvuka muri mwe. Mimi nazaliwa ndani yenu. Ndumwe muri mwe. Ni mmoja wapo ya nyinyi. Ndabazi ndiyizi. Na wajua wanajijua. Uko mumeze nikomeze. Vile mlivyo ndivyo nilivyo. Ariko twihute. Lakini tuende kwa kasi. Asifiwe sana. Amen. Mu burasirazuba bwo hagati. Huko Mashariki ya Kati. Nari mvuze ngo proche, mu extreme, moyen. Ni ibikurikiye inyanja ya Mediterane. Iyo ile ambayo inaenda kando na bahari ya Mediterane. Haba hariho za Iran na za Iraq. Kuna Iran na Iraq. Za Bahrain na za Emira Arabini. Hizo nchi zote. Hariho za Kuwait n'utwo duhugu turi aho ngaho. Hizo nchi zote zilizo. Waza moyen ulikoza muri za Israeli. Nakuja katika Israeli. Za Jordan, za Oman, za Syria. Nchi hizo zote. Waje kuri Extreme Orient. Ukienda huko ngambo. Ukabona Ushinwa. Unaona Uchina. Za Cambodia. Unaona nchi hizo. Za Vietnam. Zote ziko. Za Korea naho biba. Zipo kwa ngambo. Aho Yesu yarari rero. Pale Yesu alikuwa. Burasirazuba bwo hagati. Ilikuwa kwenye Mashariki ya Kati. Ilikuwa katika Palestine. Nta mwarabu wimanaga amazi. Hakuna mwarabu ambaye alikuwa ananyimana maji. Yari impano y'Imana. Ilikuwa ni karama ya Mungu. Nico cyatumye wa mugore. Ndio maana bibi huyo. Aho kwa Yesu amazi. Kuliko kumpa Yesu maji. Yamubajije ngo se ninde. Amemuuliza wewe ni nani? Uko kumubaza gutyo niko kwamukijije. Hivyo kumuuliza hivyo ndiwe memponya. Tukiya dusenga tutabajije ngo ninde. Kuna saa zingine tunaomba bila kuuliza ni nani. Ngo fa kwicara. Akakaa tu. Cyo turagitambutse gera ku 8. Fika kwa 8. Karindwi. Ngira ngo kwa karindwi. Umusamariyakazi aza kuvoma. Yesu aramubwira ati mpa utuzi two kunywa. Karacyari karindwi. Naho karangirira. Icara gutyo. Ubundi harashuhaga.
kulikuwa na joto. N'ubu harashyushye ni mu. Na hata saa hii ni joto kali. Abagore bazaga mu gitondo kare kandi bakereye. Wake walikuwa wanakuja asubuhi na mapema. Kandi bakaza ari benshi. Na walikuwa wanakuja wakiwa wengi. Babona bataje mu gitondo. Wakiona hawajakuja asubuhi. Bakaza izuba ryarenze mu kagoroba. Wanakuja jioni likiwa limechoka jioni. Uyu mugore yaje saa 6. Lakini mke akaja saa 6. Kandaza wenyine. Na akaja peke yake. Froderi wese agenda wenyine. Yule ambaye anaenda njia za kichorochoro na mugore yindaya. Huyu alikuwa ni malaya. Yatinyaga kugendana n'abandi bagore. Alikuwa anaogopa kwenda na wake wengine. Akagenda ikihe kikinwangwa kikiburabuzi. Alikuwa anaenda akiwa peke yake. Abantu bose bafite inyota y'ibyisi bagenda igihe kikiburabuzi. Watu wote ambao wana kiu ya dunia wanaenda wakati ambao hawafai. Froderi uzungwera mu kabari kanazwi nubwo ari kabinako. Kuna yule ambaye anakunywa kisirisiri, anakunywa kwa baa mbaya. Atagera umunyamurenge hari abanyakenya gusiyo. Hali hakuna mnyamurenge ama kuna kabila zingine. Akabareza gukorera fraud. Hapo ndipo anaenda kufanya mambo ya kificho. Umungu ukora ku rumogi. Yule ambaye anavuta bangi. Azarwera mu rugo. Havuti nyumbani. Azaruhambiyo mu bikari by'ahandi. Ataenda kuweka huko ngamo huko kufichoni. Akajoro kaba. Usiku ukiwa akaza kurusoma. Anakuja sasa kuvuta. Za rendezvous z'ubusambanyi. Mtu akiwa na mpango ya kufanya usherati. Hawezi ukafanya na. Watu wakiwa wanajificha. Abagenda nijoro batantisite baguruka. Wale ambao wanaruka usiku. N'abandi bakora ibindi mirimo yose y'umwijima. Na wengine ambao wanafanya kazi za giza. Wana ni smart. Usiku, mchana wako sawa. Amakoti na makostimu. Wamevaa suti, wamevaa koti. Vitenge vyiza n'inkweto bijyanye. Wamevaa vitenge nzuri na viatu vizuri. Wanavaa hata na vibeti. Kujanisha kugeza no kuma Helen. Wanavaa wanarembeka mpaka. Ariko nijoro suko byabigenda. Lakini usiku si hivyo inaenda. Iyo mutagenda wenyine mu nzira zose z'amakobe. Mtu akiingia kwenye njia za kificho. Isezerano ry'ejo hazaza. Tagira isezerano ry'ejo hazaza. Hana agano la kesho ajayo. Uyu mugore yagiye wenyine. Huyu mama akaenda peke yake. Ariko ni gitangaza. Lakini ni ajabu. Ahura na Yesu. Akapatana na Yesu. Simbivuga kuko ejo. Sitasema kwa sababu kesho. Tuzavuga ikiganiro bagiranye neza. Tasema mazungumzo waliokuwa nayo. Tukikemo neza. Tuingie ndani. Tugisase mu intebe. Tuweze kuingia tukae. Turebe icyo kiganiro ko cyari. Tuone mazungumzo hayo yalikuwa vipi. Akamaro kuko uyu mugore. Maana ya mke huyu. Imana yamukora inyuze muri Yesu. Kile Mungu amemfanyia akipitia kwa Yesu. Ariko twavugaga ibice. Lakini saa hii tulikuwa tunazungumza sura. Mugore agendaga wenyine. Alikuwa anaenda peke yake. Kandi akagenda igihe abandi batagendera. Na alikuwa anaenda wakati wengine hawaendi. Umubandi wese agenda wenyine. Yule ambaye ni mkorofi anaenda peke yake. Umunani. Kuko abigishwa be bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya. Ibyo kurya byari byemewe. Chakula ilikuwa inakubalika. Abayuda n'Abasamariya. Wayahudi na Wasamaria. Nta muntu wahabundi impano. Hakuna mtu angelimpa mwingine zawadi. Ariko kugurira n'utwo kurya n'utundi tuntu dutoya. Lakini kubayana chakula na vitu zingine ndogo. Abigisha amategeko y'Abayuda bari barabyemeye. Wale wanafunzi wale wanaofunza sheria walikuwa wamekubali. Abigishwa bakoze byari muri na wanafunzi wale walifanya ilikuwa kwenye kanuni. 9. Umusamariyakazi aramusubiza ati, yego, ko uri umuyuda nkaba umusamariyakazi uransaba amazi ute? Icatumye abazatyo nuko abayuda banenaga abasamariya. Amen. Naharangije navuze ngo nimesema amazi nari kuyaguha, maji ningelikupa, ariko ku umuyuda, lakini wewe ni Myahudi kaba umusamariyakazi na mimi ni Msamaria, nabo ayo mazi gute? Nitakupa maji hayo kivipi? Abona mazi yatangwa, akaona maji inaweza kutolewa, watayahana, lakini akaona hatuwezi tukabadilishana. Abantu niko babanye uyu munsi, watu wanakaa hivyo siku hizi, niko babanye, wanakaa hivyo siku hizi, baregeranya, ni majirani, patira taxi hamwe, wanaweza wakachukua hata gari pamoja, wanashiriki pamoja, wanaimba pamoja, ariko bazaba bazanya ngurinde nkabandi, lakini wanaulizana ni nani wewe nami ni nani? 10. Yesu aramusubiza ati, iyaba wari uzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabza amazi uwo ari we, nawe uba umusabze nawe akaguha amazi y'ubugingo. Amen. Atukuzwe. Amen. Si tu savais le don de Dieu, iyaba wari uzi impano y'Imana, ungelijua karama ya Mungu, wampaga kuri ayo mazi, ungelinipa maji hayo, utazongera kugira inyota, ili usiwe na kiu tena. Yaguhereye ubuntu ngaho nawe utangira ubundi, eti amekupa bure nawe toa bure. Yaguhereye ubuntu utangira ubundi, kandi ibyo ufite byose bikomoka hwari. Twemeze cyane rwose mucunguzi wacu, gutumwa nawe hose mubo wafiriye. Twemeze cyane rwose mucunguzi wacu, gutumwa nawe hose mubo wafiriye. Induru ziravuze ubatabaru, nucogozwa n'ibyisi
babwirwa nande se? Tanga umubiri wawe n'ingingo n'ubwenge ubone gutabara abo yapfiriye. Urwanane na Yesu ko atabihebuje, we kwitwaza umufuka n'ibitabo gusa. Genda we n'Imana ukijijwe rwose, uzuye umwuka wera no kwizera nako. Genda we n'Imana ukijijwe rwose, uzuye umwuka wera no kwizera nako. Ijwi ry'umwami Yesu rirakubwira ngo ya mu mahanga yose uvuga ibya Yesu. Bazarwa ubwa kabiri Yesu abarokore, babatizwe n'amazi n'umwuka wera de. Bazarwa ubwa kabiri Yesu abarokore, babatizwe n'amazi n'umwuka wera de. Yesu ageze mu Basamariya. Yesu alipofika kwa Samaria, amaze gusigira abigishwa umwuka wera, alipowatia wanafunzi Roho Mtakatifu, ngo babatije bamwe mu Basamariya. Wamewabatiza mmoja wa Samaria. Umurozi witwa Simoni, yule amani mtawa anaitwa Simon, abonye Petero na Yohana babarambitse ibiganza. Alipoona Petro na Yohana wamewekelea mikono, buzuye impano y'umwuka wera, wamejaa karama ya Roho Mtakatifu, arababwira ngo abahe feza, akawaambia niwape fedha kugira ngo bamuhe ubwo bushobozi, ili wampe uwezo huo, bazasengera nabo bazuzuri umwuka wera, na wale atakaoombea wajae Roho Mtakatifu. Petero aramubwira ngo fani feza zawe. Petro akamwambia ufe na pesa zako, impano y'Imana ntigurwa, kwa sababu zawadi ya Mungu hainunuliwi. Ibyo ufite wabiherewe ubuntu, yale ulionayo umepewa bure. Kumutunza si ukuzi gucuruza, kuwa ni mtajiri haujui kufanya biashara. Kuwa warabyaye, kuwa umezaa si uko hari icyo wakoze kugira ngo ubyara abandi batabyara, si ati kuna kile umekifanya ili uzae wengine wazae. Kanisa rinini, kuwa una kanisa kubwa, ni impano y'Imana, hiyo ni karama, ni zawadi ya Mungu. Teritoya rishimire, kuwa una ndogo shukuru. Hari umunyabwenge wavuze, kuna mtaalamu aliyesema, ukitaka ko impano yawe ikomeza kuba nziza muri wowe, ukitaka zawadi yako iwe nzuri ndani yako, uzayigereranye na rubanda, usifananishe na wengine. ngo harabu uzasanga bakuruta, kuna wale utapata wanakuzidi, ucike intege kuko wewe ntacu ushobora, na ukate tamaa kwa maana wewe uwezi. hari nawe uzasanga uruta, kuna wale utapata unawazidi, wiwone kubera ko badashoboye, na ujivune kwa maana hawawezi. Utekereza impano yawe, fikiria karama yako, kuko Paulo yavuze, kama Paulo alisema, mtu anaye anaangalia mbele, haangalii kando, anaangalia mbele. Impano twayiherewe ubuntu, karama tumepewa bure. Nico gituma impano, ndio maana karama tandukanye n'imbuto, ni tofauti na tunda. Yesu yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto. Yesu akasema mtawajua kwa tunda. Yigeze avuga ngo muzabamenyera ku mpano, hakusema mtawajua kwa karama. Ni gakeya mutumira abanyembuto, ni kidogo mnawaalika wenye, ariko akenshi mwarika abanyempano, lakini saa zingine mnawaalika wenye karama. ko niko kuri ntimwomenye w'imbuto, hamwezi kujua mwenye zerere yatuye, ariko umunyempano aramamara, lakini kwa mwenye karama anajulikana, kubera ko yeherewe ubuntu, kwa maana amepewa bure. Impano y'Imana ntigurwa, karama ya Mungu hainunuliwi. Niko Yesu yabwira umushumurekazi, ndivyo Yesu alisema. yewe wa mugore we, akasema bibi, impano y'Imana ntigurwa, karama ya Mungu haiwezi. Izi mufite, zile mnazo, abahungu bazi kuririmba hano, wale ambao wanajua kuimba, ukuruboneka ruboneka, tigeze ishakisha, hakutafuta, yafashe mikrofone, amechukua mic, yumva igitero cha mbere kirakunze, akasikia sura kwanza imekubali, waririmbe batangira kuvuga ko aririmba neza, walipoimba wakasema anaimba vizuri, ari kubwibone, akaacha wewe, kituma akomeje kuririmba, ndio maana anaendelea kuimba. Iwabo kwao bigeze bayimuhemba, hawakuwahi kumulipa, si umugabane se yamuhaye cyangwa sekuru, si zawadi aliyopewa na babake, ni karama, na imbuto, lakini tunda araziruhira, mtu anapigania ziriya zose kwa 9, hizo zote zikiwa zanditswe mu gitabo, zilizoandikwa kwa kitabu kwa Galatia. Hari urukundo, kuna upendo, hari ibyishimo, kuna furaha, hari amahoro, kuna amani, hari gukiranuka, kuna kuwa mwenye haki, hari kwihangana, kuna kuvumilia, hari ingeso nziza, kuna tabia nzuri, hari kugwa neza, kuna kuwa hari kugira neza, kuna kutuweza, hari kwirinda. Akasema kichwa kuna sheria zinazohukumu. Impano y'Imana ntigurwa, karama ya Mungu hainunuliwi. Soma Sokrate 11. Yego. Undi ati, databuja, kudafite icyo uvomesha n'iriba rikaba ari rirerire, none se ayo mazi y'ubugingo wayakura he? Yesu amubwiye ngo iyo waruzi impano y'Imana ukampa ku mazi, ku mazi y'ubugingo ku buryo utazongera kugira inyota. Yesu akamwambia ungelijua ungelipa maji, nipe maji ya uzima. Ngo amazi arakura mu iriba.
mama Kanani atatoa kwenye kisima hicho. Ariko saho ngaho yako. Lakini si hapo ametoa. N'amazi y'ubugingo. Ilikuwa ni maji ya uzima. 12. Yesu aramusubiza ati, yego, umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiriramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Amen. Iri ni icupa banza ni ry'amazi. Hili ni chupa la maji. Ntabwo narinyoyeho. Sija kunywa. Ariko nabayanyoye bakayamara barongera bagira inyota. Lakini na wale ambao wamekunywa wakamaliza watakuwa na kiu. Kuruboneka. Hivi arapfa kugera hariya kuri altari. Atafika hapo kwa altari. Bachunga yanje ataza kuyanywa. Wachunge hii yangu asije kunywa. Yagira isoni kubera ko ari icupa rinini. Anaweza kuwa na woga ariko ko arimo yahagira. Lakini saa hii ana kiu. Haba n'uyu nguyu ntafite yafata kandi gacupa nawe. Lakini hata huyu anaweza akachukua chupa lingine. Utuba dusigishwe nuko wagiye hari haruguru. Hii umeachishwa kwa sababu umeenda. Yesu aravuga ngo, Yesu akasema, unywa kuri aya mazi akomoka ku iriba ryacu ku ntara. Atakaye kunywa maji haya ambayo yanatoka kwenye kisima atakuwa na kiu tena. Ariko ijambo rikomeye. Lakini neno la ajabu. Atanywa ku mazi muha. Atakaye kunywa maji nitakayomupa. Isoko y'amazi y'ubugingo. Chemchemi ya maji ya uhai. Itadudubiza iva muri we. Itateremka kutoka ndani yake. Ivuga gute? Inasemaje? Iyo umuntu amaze kwakira Yesu. Mtu akimpokea Yesu. Ahinduka isoko. Naye anabadilika kuwa chemchemi. Itatanga birafasha. Yale anatoa itasaidia. Itavuga birafasha. Anasema atasaidia. Birafasha. Kila mnachoimba kinasaidia. Akawekelea mikono inasaidia. Na yahindutse isoko. Kwa sababu amebadilika chemchemi. Soko zo mwisi zirakama. Chemchemi za dunia zinakama. Aravuga ngo unywe kuri aya mazi nzamuha. Lakini akasema atakaye kunywa kwa majani. Soko ya mazi y'ubugingo zadudubiza muri we. Chemchemi ya maji ya uzima itateremka ndani yake. Nitegi abantu baza kumuvoma ivyo Imana yamuha. Ndipo watu wanakuja kushota yale Mungu amempa. Muvome kuri Yesu namwe muhinduka amasoko. Muje kwa Yesu ili muweze kupata maji pia. Amazi asanzwe turayanywa tukongera tukagira. Lakini maji ya kawaida tunakunywa lakini tunakuwa na kiu tena. Aya ngaya ndayabahaye. Bwana sifiwe. Amen. Uza gushaka ibirahuri mu yagabane ni menshi. Icumi na kangahe? 10 na ngapi? 15. Umugore aramubwira ati, yego, databuja mpa kuri ayo mazi ntazagira inyota kandi ntazagaruka kuvoma hano kuko ari kure. Amen. Iyo unywereye amazi ku iriba rya Kristo, ukinywa maji kwenye kisima cha Kristo, icyambere inyota irashira. kwanza kiu itaisha. Icyakabiri ibyo wakoraga bikubera kure. Pili yale ulikuwa unafanya yatakuwa mbali. Mwumve neza. Sikiliza. Kugira ati yewe hano hari filime nziza. Hapa kuna filamu nzuri. Gutahana ukuri. Lakini hapana. Mwuka yambujije kureba filime zirukoza soni. Roho amenikataza nisiangalie filamu mbaya. Mbona baririmbyi dufite benshi? Si mnaona waimbaji wengi? Oya ntabwo ari benshi. Si wengi. Bamwe muri bo, mmoja wapo hao, ari abahungu n'abakobwa, vijana wavulana bareba wasichana, filime dukoze isoni. Bajye batureba. Wanaangalia filamu. Iyo biherereye. Wanaangalia. Seherera akitwikira. Anaenda anajifunika. Kare utundu ko dutambuka. Anaangalia tu vitu. Kandi abanyabwenge bavuze ko na wataalamu wamesema urukoza soni ko kuri filime. Ile filamu ambayo ni aho kwishwa n'urwo rukoza soni utarukoze. Kuliko kuuliwa na hiyo jambo na hujafanya. Ngo nico chafa kwihanganirwa. Dhambi ya usherati ndiyo inaweza ikavumiliwa. Utakuburebera kuri kuliko kuweza kuangalia kwenye filamu. Ngo bwica ubwenge. Inaharibu akili. Usamanye ushobora gukoreka bugashira. Unaweza ukafanya usherati ishi. Ariko kwica ubwenge ubwicisha zira filime pornographique. Lakini ukiwa na hizo filamu hizo, uwo niwe dutegereje ngo araramya iteraniro rimere neza. Huyo ndiye tunangojea taabudu hapa kanisa liwe sawa. Dufite abaririmbyi benshi. Ndio tunasema tuna waimbaji wengi. Na benshi na bareba filime. Lakini wengi ni wanaoangalia filamu. Ico nshaka kubabwira ni kile ninachotaka kusema ni ipi? Haraho tunyura iyo twamaze guhura na Yesu tuhanyura. Tukipatana na Yesu tutapita mahali hapo. Mwende mukure mu izo programme. Nenda mtoe programu hizo. Muzishogore. Mtoe. Muzishogore muzikuremo. Toa programu hizo. Abantu wakoreraga icyaha abakure. Hagirwa habakure. Pale ulikuwa unafanya dhambi kutakuwa mbali na wewe. Habakuri kantarange. Kutakuwa mbali kabisa. Amagambo wavugaga kubera kure. Maneno uliyokuwa unasema atakuwa mbali. Uko witwaraga guhinduka kure. Mwenendo wako utabadilika mbali. Ndakufuriza kunywera kwiriba rya Kristo. Na kutakia kuwa kwenye chemchemi ya Kristo. Yose twakoraga. Yale makosa tulikuwa tukifanya. Kure yacu. Yatakuwa mbali na sisi. Uzi imbaraga yo kutajayo. Usiwe na nguvu za kwenda huko. Amen. Ibi bintu sinabisobanuye ku busa na gatandatu ngira ngo 16. Yesu aramubwira ati, genda uhamagare umugabo wawe maze
ugaruke hano. Jésus changea brusquement le sujet. Yesu akabadilisha subject. Naho hari hagezwe iki kintu gikomeye. Hapo kulikuwa jambo hili. Genza n'umugabo wawe. Nenda ukamlete mumewe. Ndati ntawe mfite. Akasema sina. Yesu aravuga ngo uvuze ukuri. Yesu akasema umesema ukweli. Ko wasomye Sokrate. Mbona umesema Sokrate? Umugore yabeshye. Mbona mke ameoa? Ni gute Yesu yavuze ngo uvuze ukuri? Yesu amesemaje? Anasema ukweli. Muzi ukuri Yesu yavuze. Unajua ukweli Yesu amesema. Ngaho yakamubwiye. Ni kama angelimwambia. Ngo ukuri ntubakwiriye. Ni ukweli hauwafai. Barahari. Ariko kuko watuye ko utabagira ki wakagombye kuba bafite. Lakini hivyo umetamuka huna. Ijambo ritoya niryo. Neno machache ni hili. Kuvuze niko byari kukuri. Hivyo umesema ndivyo ingelikuwa. Kandi wagize batanu. Lakini umekuwa na 5. N'uwanyuma wasize. Na yule wa mwisho uliyemwacha. Nawe si wawe. Nawe si wake. Ngo ngishima nawe ndafuye. Aragenda ritaro ratashi. Akaenda akikimbia. Atahu. Bana we. Akasema tuyinguyu ni ndumbwi yibyanje byose. Huyu ni nani amejua mambo yangu? Amakuru yari yarahishe imyaka n'imyaka. Habari alizokuwa amezificha kwa miaka. Yesu arayavumbura. Yesu akagundua. Kiza kikwereka ko wahuye na Yesu. Kinicho kumaanisha unamepatana na Yesu. Ushekerera ngo impano yawe ni nziza. Siku kubemeleza karama yako ni nzuri. Siku kubira kuzuririmba abantu bagafasha. Siku kuambia unaongea unahubiri watu wanabarikiwa. Kuzubwiriza abantu bakagubwa neza. Eti unahubiri watu wanabarikiwa. Siku kubira kusengera abarwayi tukagubwa neza. Siku kuambia unaombea wagonjwa tunabarikiwa. Ugutahura integeka zawe zishingiye. Ni kutafakari udhaifu wako kwa Biblia inavuga gutuma umuntu wese yakagombye gushaka. Ndiyo injili ambayo tungelitafuta. Ndabifata mu rugero. Tachukua kwa mfano. Niko kuzana umuntu ufite akarwara. Ni kama kuleta mtu ana ugonjwa. Kihishe. Ugonjwa ulio murebera inyuma ukagira ngo ni muzima. Ukimwangalia nyuma unafikiri ni umuhungu arakomeye. Unasema kijana huyu ana nawe yarwaye impyiko. Bali ameugua. Muganga ashoboye kuvuga ngo nubwo mubona uriya muhungu ariko arwaye impyiko. Hata kama unaona kijana huyo ameugua. Kandi ufite umuti wo kumukiza. Na nina damu. Wazamura ibiganza. Akanyosha mikono. Niko kubwira umuntu itegeke ziwe. Kumwambia mtu yakavuga kuzamura ibiganza akavuga ataho niho naringuye. Angelisema hapo ndipo ninaumwa. Ngo yari itaje yariruka ahagarara. Huyo mama amekimbia akaweza kusimama. Ati ndapfuye. Akasema naangamia. Mana wewe se ngo ni wewe. Ni wewe. Mose yavuze. Ni wewe Musa amesema. Zaburi kakuririmba. Eti Zaburi wanakuimba. Zaburi iva mu indirimbo 150. Zaburi ina nyimbo 150. Ijana nizo ziza baziririmbwe. 100 ndio zinajulikana. Ariko ikomeye cyane. Lakini kubwa. Ni yawe Kora 84. Ni ile akina Kora 40. Ivuga ngo mwami wanje mana yanje. Mfalme wangu. Wahirwa mu nzu yawe. Heri walioko nyumbani kwako. Wabasha kugushima ubudasiba. Maana wanakusifu daima. Wahirwa ufite mu imbaraga. Heri walio na nguvu kwako. Wabagaza mu gikombe cyitwa Baka. Wakifika kwenye bonde. Haleluya. Wanaibadilisha tatizo. Katambi kimagisha. Na wanaweza bagenda bagwiza imbaraga. Wanaenda kijaza nguvu. Mtu wese akabona kibera y'Uwiteka. Kila mtu anaonekana mbele za Mungu. Na akiwa avuga ibitangaza yako. Akisema maajabu ya Mungu. Tuzamuri Imana yacu. Utukufu kwa Mungu. Haleluya. Haleluya. Uwo mugore amenya ko ari kuvugana n'umuhanuzi. Huyo mama akajua na nabii. Kurwara yiwe yake. Kwa maana amegusa kwa ugonjwa wake wa zamani. Ariko wewe baravuga ngo hari uko bakubonye. Lakini akasema kuna vile wamekuona. Kavuga ngo kanisa ryo kwabyicaza. Unasema hilo kanisa. Na zichaza wameanza kutusiana. Na wamesema ukweli. Iyo warushatse gukira. Kama ungelitaka kupona. Umwanya wo kuzamura ibiganza. Muda wa kutoa wa kunyosha abana banje we mumbonye. Na kusoma watoto wangu mmeniona. Ariko ngo riya kanisa. Lakini kanisa humo. Ngo ni ry'abasore. Ni la vijana. Abasore. Vijana. Abasore se ni babi. Vijana ni wabaya. Kora Yeremia yavuze. Yeremia akasema. Ngo umusore umuntu agomba kunanira kuremererwa akiri muto. Mtu anafaa kulemewa akiwa mdogo. Akiwa ni kijana. Akiwa mdogo pia hawezi kutumika kazi. Akiwa kijana. Akiwa kijana. Na nguvu za kutosha za kumwezesha kufanya kazi za Bwana. Ni baraka kama vile Mtume Paulo alivyosema. Ubwo Paulo yavugaga. Yaravuze ngo ijambo ry'Imana. Amesema neno la Mungu. Ijambo. Uzanditswe byera byose bahumetswe n'Imana. Maandiko yote yamepuliziwa na Mungu. Ngo bigira umumaro. Yana manufaa. Ngo kwigisha umuntu. Kumfunza mtu. Ijambo. Kwanza. Icyakabiri. Ngo kumutunganya. Na kumweza kumlainisha. Kumuhanira gukiranuka. Na kuweza kumkemea ili awe mtakatifu. Kumwemeza ibyaha. Na kumkubalisha dhambi zake. Kugira ngo umuntu w'Imana abashitse. Ili mtu wa Mungu awe mkamilifu. Ngo afite ibimukwiriye byose. Na mfaa yote. Bimushoboza gukora imirimo yose y'Imana. Na iwezeshe kufanya kazi zote za Mungu. Wa mugore aritaza. Huyo mama akaenda akasema la. Niwe Zaburi yaririmbye. Ndio Zaburi akaimba. Bene Kora baririmbye. Akina Kora wakaimba. Baririmbye 10. Wameimba 10. Asafu baririmba 12. Asafu akaimba 12. Dawidi aririmba 73. Daudi akaimba 73. Hemani aririmba 1. Hemani akaimba 1. Etana aririmba 1. Etana akaimba ingine 1. Musa asenga isengesho rya 90. Musa akaomba ombi la 90. Salomo aririmba 2. Sulemani akaimba 2. 72 127. Izo ngizo ukiunganisha hizo zirabyara ijana zitafika 100. Na izindi ntituzabaziririmbye. Lakini zingine hatujua walioimba. Bari buzuye umwuka w'Imana. Lakini walikuwa wanajaa roho wa Mungu.
bice bitanu zipo kwa ng'ambo nizo tano. uyu mugore yabonye. Hizo mama huyu ameona. Zimwe Moja ngo nizo gusingiza umwami, ni za kumtukuza Mungu. muri byavuze ngo umwami ubwami bwawe buze muri iyi Bali si, mimi akasema mfalme wako uje duniani usinde umurimbuzi wica na ubutware yeye bwawe. kumshinda yule mwangamizi. Izindi ngo nizo kwinginga, Zingine ni za kusititiza, izindi ngo nizo kwatura ibyaha, ni za kutamka dhambi, izindi ngo nizo gutahura ibyo Imana yakoze, zingine ni kutafakari aliyoyafanya izindi ngo Mungu, nizo ubushurabwenge. zingine ni za akili, Kandi bajya baririmba ngo yahimba nk'ubwenge, zile aliyosema alikuwa anatunga ngo na akili yahimbira umutware w'abaririmbyi. imetungwa kwa yule mfalme wa ibada. Nizo uwo mugore yahise asobanukirwa. Ndiyo mama huyo ameelewa. Iyo uhuye na Yesu Ukipatana na Yesu urangiza universite y'umwuka, utamaliza university ya kiroho. ibyo utaruzi birameneka bikaza, Unajua yatakuja, imbaraga zikuzamo, nguvu zitakuja, ishurirwa rikaza, unakuja, iyerekwa rikakwinjiramo, anakuja, imbaraga zisumba rukuru zinakuja zinakuinua. Atangira kuvuga Zaburi, Akaanza kuimba avuga Zaburi, na Mose kandi ari umunyamahanga kazi, akasema Musa na alikuwa wa mataifa kandi barasenga ibigirwamana Garizimu. na walikuwa na usujudu. Igihe cya Ezra Wakati wa Ezra basabye Abisirayeli ko bubaka urusengero hamwe, wameomba Waisraeli waombe wajenge pamoja. Abisirayeli baravuga ngo ya Wanaisraeli wakasema la, mwemera Mose wakamkubali ariko Musa, musenga imana z'ibigirwamana, lakini mnasujudu ntabwo Mungu, twubakana nawe. hatuwezi jenga pamoja Ariko nanyi. Musa Lakini siku atahura hiyo Imana ya Israeli, akatafakari Mungu wa aravuga Israeli, ngo ni wowe. akasema ni wewe. Undi ati wakabimenya. Akasema ungelijua. Komeza usome. Endelea kusoma. 17. Yesu aramusubiza ati, uwo mugore aramusubiza ati, nta mugabo mfite. Yesu aramubwira ati, uvuze ukuri yuko udafite umugabo, kuko wari ufite abagabo 5 n'ufite ubusu wawe, ibyo uvuze ibyo ni ukuri. Komeza 18. 19. Umugore aramubwira ati, databuja menye yuko uri umuhanuzi. Yego. 20. Basogokuruza bacu basengeraga kuri uyu musozi, namwe mukagira ngo i Yerusalemu niho hakwiriye gusengerwa. Yesu yaragiye gukura ikintu cy'imipaka. Yesu alikuwa anaondoa mpaka. Muone ko abantu bapingana mu kanisa. Si mnaona kuna watu wanapingana kanisani. Ariko simvuza amazina y'abantu. Lakini sijasema majina ya watu. Rero bundi turi kubaka urusengero ku muhanda wa kaburimbo. Tunajenga kanisa karibu na barabara. Hari abantu badasengana natwe. Kuna watu ambao hawashiriki nasi. Ariko bageze ku muhanda barampepea ngo Imana ishimwe. Lakini walipofika barabarani wakaniambia Mungu asifiwe. Ndeze muzaza gusenga namwe. Je, nanyi mtakuja kushiriki? Ngo ya pasite. Pana pastor. Tuno niyo Mana muishimiye iki? Sasa huyo Mungu umemshukuru kwa nini? Kwinzo tari yanje ngo nzayibamo. Mbona hii nyumba si yangu ni nikae? Mwashimye ko nabonye icumbi. Tumeshukuru kwa sababu mmeweka wao. Bari gusengerwamo. Si ni nyumba ya kuombea. Felicitation mu mpaye yindi mutayinjiramo ni shukuru ambayo mnanipa bila kuingia ni nini? Abo ni abantu bavuga ngo watu ambao wanasema ngo baje mu bukwe mu kanisa hawataenda kwa harusi ya kanisa. Wari kugiye reception ngo baraza. Lakini wakati wa reception watakuja. Kandi twatanga reception tukayitangizanya amasengesho nkaya yandi bahunze. Na wakianza reception wanaomba na kama maombi yaliyokimbia. Kusoza tukasoresha isengesho nkaya yandi bahunze. Tukitamatisha wanaomba pia kama vile walipokimbia. Ndicho Yesu yashaka. Ndipo Yesu alikuwa anataka. Aravuga ati giye kiraje. Akasema wakati umewasili na umefika. Kibazasengera iwanyu mwirati Garizimu. Hawatasali hapa Garizimu. Kibazasengera n'Abayisraeli birata. Na hata Wanaisraeli hawatasali kwetu. Abasenga data. Wanaomba bamusenga mukuru no wanamsali kwa kweli. Na Yesu. Ukipatana na Yesu uhindura icyicaro cyo mu bitekerezo. Utabadilisha kikao cha mafikra. Uko wasenga kurahinduka. Vile ulikuwa unaomba itabadilika. 21. 21. Yesu aramusubiza ati, mugore nyizera igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu. Yego. Dore mwebweho musenga ibico mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayuda. Komeza aho twaharangije. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye. Yego. Basenga data basenga by'ukuri, basenga data mu mwuka no mu kuri. Yego. Kuko data ashaka ko bene abo aribo bamusenga. Yaho twakirangije gera kuri 24. Imana ni umwuka. Hagarara aho ngaho. Tukuzwe. Imana ni umwuka. Mungu ni roho. Hatukuzwe. N'abayisenga bakwiye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Imana si imihango rituel. Mungu si utaratibu. Ngo dufite ifu. Ari umunyabwenge wavuze. Kuna mtaalamu alisema. Le christianisme. Akasema wale wa Kristo. Le christianisme, dini ya Kristo. Dini ya Kikristo n'est pas une doctrine. Hiyo si desturi. C'est un mode de vie. Lakini ni maisha.
Ubukristo si amategeko. Ukristo si sheria Agenga itorero. ambayo inaendesha kanisa. Ni uburyo umuntu abayeho. Ni jinsi mtu anaishi. Nibwo bukiniyo Kristianism. Hiyo ndiyo dini la Kikristo. Ndicho Yesu yashaka. Ndicho Yesu alikuwa anatafuta. 25. Umugore aramubwira ati yego nzi yuko Mesiya azaza yego ari we witwa Kristo kandi ubwo azaza azatubwira byose. Yarabimubwiye se alikuwa amemwambia. Manuka hepfo. Yesu aramubwira ati yego ninje tuvugana. Yicarire. Ubundi Yesu yahishaga makuru. Yesu alikuwa anaficha habari zake. Lakini siku hiyo akasema. Ikindi yavugiye. Hajasema kwa kingine. Yashakaga kuwa umutima wahabye. Alikuwa anataka moyo wao ulioachilia kabisa. Uhindukirira Imana. Umbadilikie Mungu. Ndangije nkubwira ngo. Na tamatisha nikikwambia. Kugira ngo ushire inyota. Ili waache kiu. Nukuhamagara Yesu. Ni kumuita Yesu. Akakubonekera. Akuonekanie. Akakubwira amabanga utaruzi. Akwambia siri usizojua. Akitambulisha wawe. Na ajitambulisha kwako. Na ukarara neza. Nawe unalala vizuri. Ngoje nkubwira ngo. Na maliza nikikwambia. Kesho tuzinjira mu kiganiro. Tutaingia kwa maongezi. Tuzareba inyota abantu bafite. Tutaangalia viu ambazo watu wanazo. Reka gucuranga. Kiretse nakubwiye. Mani gumugisha wa. Atukuzwe. Asifi. Tuzicara mu mwanya w'umugore twicara mu mwanya wa Yesu. Tutakaa kwa ngambo ya mke huo, tumara tubikure ku mugore tubikure kuri Yesu. Alafu tutoe kwa mke tutoke kwa Yesu. Tutangire twebwe twicaze Yesu. Tuanze sisi tumkatishe Yesu. Tuganire n'ubuzima bw'inyota zacu zo mu bugingo. Tuongee na maisha yetu tukiwa na kiu yetu. Tuzagisoza. Hicho tutamaliza. Kucumweru nimugoroba. Jumapili jioni. Lalo unasikia umepumzika. Ugacumbika mu nzu ntoya ariko ukarara usinziriye neza. Unapanga nyumba ndogo lakini unasinzia vizuri. Ukarya ibyo kurya bisanzwe ariko umvura haze. Unakula chakula kawaida lakini unasikia umeshiba. Ukaba mwitorero ukumvura ryishimiye. Unakaa kanisani unasikia umefurahia. Ukihanganira aho dose yawe igeze. Unavumilia process pale imefika. Ukajera amafaranga uko angana kose. Unapanga pesa yako vizuri. Ukagira umuryango mwiza ubwira neza. Unakuwa na jamii nzuri ambayo inakuambia vizuri na unawaambia vizuri. Ukabana n'abantu neza amahoro. Unakaa na watu vizuri kwa amani. Unateganya ko utari uwaha ngahe. Unajua wewe si wa hapa, una muda mfupi. Ukayihindura. Unabadilisha. Hari ikibare niko yavuze. Likewa ninamesema hivyo. Ntamaze kumenya ijuru. Mtu akijua mbingu ngo ahindura imitekerereze. Atabadilisha mafikira yake. Uko yabagaho kugahinduka. Vile alivyokuwa anabadilika. Bifurije guhura na Yesu. Na watakia kupatana na Yesu. Ubuzima bwanyu ili maisha yenu yabadilike. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki.